twinjiye mu mwaka wa 2025 ariko umwaka wa 2025 uvuze iki? Tugendeye ku buhanuzi, ibivugwa, ibigomba kuba, mbese ibiri kuba ku isi hirya no hino. Umwaka wa 2025 ni umwaka tugiye kwinjiramo ugomba guhindura ibintu, abari ku ruhande rw'Imana bakamenyekana, n'abari ku ruhande rwa Satani nabo bakamenyekana. Uyu mwaka rero ukomeye kubera iki? Ni kubera ko hasigaye ya myaka 5 kugira ngo twinjire muri 2030. Wa mugambi wa Satani bashaka gusoza muri 2030 urumva usigaje imyaka 5 gusa. Urabona ba Trump nibwo bagiye kuza ku buyobozi, urabona Minisitiri w'Intebe wa Canada ahise yegura umwaka ugitangira. Icyumweru cya mbere cy'umwaka wa 2025 Minisitiri w'Intebe wa Canada yahise yegura. Ibyo se urumva ko ibintu bizwi gutya? Oya, ni ibintu biba byarapanzwe igihe kirekire. Mbabwire ko kandi umwaka burya uko byamye bimeze kera by'ukuri, umwaka ntabwo utangira mu kwa mbere. Ntabwo iri tariki ya 31 z'ukwa 12 abantu babizihiza imyaka mushya cyangwa bya Noheli nabivuzeho, ntabwo ariyo matariki ya nyayo. Umwaka nyawo utangira aho ngaho mu kwa gatatu, noneho ugakomeza aribwo bagenda muri bya Passover kumwe Imana yavanye abantu aho bari mu bunyago, barishima bavuga ko barekuwe, nibwo bijije batangira umwaka mushya. Umwaka wa 2025 rero ni umwaka w'injyanamuntu. Murabibona ubwanyu. Ikimenyetso cya mbere, Minisitiri w'Intebe wa Canada yahise yegura mu cyumweru cya mbere, nta n'ukwezi kwari kwashira. Uzi ko Trump amaze iminsi avuga ngo arashaka kuzafata Canada ayishyire kuri Amerika, ariko icyo tugiye kuvuga ni iki? Nuko uyu mwaka dutangiye 2025 ari umwaka ugomba gukoma imbarutso y'ubwoko bw'Imana kugira ngo bugaragare. Uzi neza nibo nkurikira umunsi ku munsi ko ubwoko bw'Imana bari abirabura. Kambi gusomere rero nkwereke ko igihe kigeze kugira ngo bino bihugu by'abazungu za Amerika, Uburayi, Imana ibikubite hasi nk'uko yakubise hasi ubwoko bwayo ubwo twangaga kumvira ijambo ryayo n'ukuri. Ariko ikintangaje, tugiye gusoma muri Ezekiel 21:31, twongere tugende 22:4. Fashe Bibiliya y'icyongereza, mfata n'iy'ikinyarwanda, mbishyira hamwe ko nareba mvuge nti simbisome mbivana mu cyongereza, mbifate mbivane mu kinyarwanda nyakinyarwanda ndebe. Ikintangaje ni iki? Nsanze Ezekiel 21:31 mu cyongereza iravuga iti, mbihinduye mu kinyarwanda: uzamenya umujinya wanjye ubwo nzawukurekurira ukaza nk'umuriro, nzawuguturaho nguhe abantu b'umwaga, abahanga mu gusenya no kurimbura. Bazakurimbura bakoresheje umuriro. Urumva ibyo nibyo mu cyongereza niko bivuga. Tugiye mu kinyarwanda, ariko muri make bivuze iki? Za Amerika nazo Imana yaraziretse ngo ziduhane, ariko zanga kumva. Niyo mpamvu igiye kuzirimbura. Uko bizakomeza reka tubize twinjire mu 22:4 nkubwire uko bizamera. Tukiri mu kinyarwanda, Ezekiel mu kinyarwanda 21:31, uze kubisoma nawe wumve uko ibintu abazungu babihinduye kugira ngo batwoze ubwonko, bakora iyoza bwonko. Wumvise ko iva mu cyongereza iravuga ko Imana izahana ikoresheje umuriro, igateza abantu abanyamwaga barimbura, abahanga mu kurimbura no gusenya no kurimbura bakazakoresha umuriro. Umva muri Bibiliya y'ikinyarwanda ko bivuga: niko Umwami Uwiteka avuze, ikureho igishingizo wiyambura ikamba, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko bimeze. Icyari hejuru ugishyire hasi, n'icyari hasi ugishyire hejuru. Urumva nta hantu bihuriye. Ntago urumva ko kugira ngo bakore iyoza bwonko umwirabura atazabona ubu buhanuzi. Urumva ubonye Imana izahana abantu ikoresha umuriro, izabateza abanyamwaga, n'ibyo byose ahantu wagira amakenga nawe ugatangira gucisha bugufi ugahinduka. Urumva ibyo ni ibintu baba barahinduye. Tugiye muri Ezekiel 22:4. Ubugome bwawe ngira ngo urabyishinja ubwawe. Igihe cyawe kirarangiye. Your time is up. Igihe cyawe kirarangiye, kirimo kirarangira. Niyo mpamvu ngiye guteza abahanga n'amashyanga akajya aguseka. Urabona igihugu kiguye hasi, twabibonye mu Bugereki ko byagenze, cyagiye muri 2008 abantu batabyibuka, ndeka mbibibutse.
ubukungu bw'ubugereki bwaguye hasi, amahanga yose n'amashyanga abantu baraseka si ugutwenga kubera isoni n'ikimwaro, kubera ibyo bakoze kera bagifite ububasha. Wibuke ko abagereki nibo bagize uruhare rukomeye cyane mu kumenesha ubwoko bw'Imana bw'abirabura, babutatanya mu mpande enye z'isi. Kiriya nkaba nemera neza, mpamya neza, ntashidikanya ko cyari igihano cy'Imana. Cyari igihano cy'Imana rero kigiye kuza gukurikira za Amerika n'Uburayi. Imana iravuga iti igihe cyawe kirarangiye, cyararangiye. Niyo mpamvu ngiye guteza amahanga akajya aguseka, agutwenga. Urabona Amerika nta bihugu na bimwe bitayiseka. Niba ugira ngo ndabeshya, ngira ngo urakurikira ukareba Amerika, ibihugu byose byayiciye amazi. Byayiciye amazi kubera ko urumva ko Imana ivuga abantu bawe bamwe muri bamwe babeshejweho, barihwa, bahembwa kubera kwica abantu. Igihugu gifite abantu bica abandi bakabihemberwa ari wo mwuga wabo. Nibyo Imana irimo iravuga hano. Urugero ni za Amerika n'ibihugu by'Uburayi bijya mu bindi bihugu bikajya kwica abantu bagakoramo intambara. Imana iravuga iti igihe cyawe kirageze, weho ufite akazi wihaye, abantu bawe bakaba bakora akazi ko kwica abandi bakabihemberwa, biraje bikugwa hejuru. Imana ikongera ikavuga iti amahanga yose ntazongera kukubaha na gato. Ngira ngo hamaze nk'imyaka byibuze tuvuge wenda mikeya nk'irindwi 10, Amerika ibihugu byose byaraciye amazi. Ngira ngo biragaragara. Byerekana iki? Byerekana ko ijambo ry'Imana rimwe Imana ivuga byanze bikunze birasoza. Ariyo mpamvu ubona bari kurwana cyane muri gahunda nyinshi zitandukanye kugira ngo bakomeze bakorere yoza bwo umuntu, ariko it's too late, byararangiye. Bivuze iki rero? Reka mbikomozaho gato. Muri Amerika abatabizi, buriya bwoko bw'Imana buri muri Amerika bw'abirabura nibwo Yuda, n'ubundi bwoko 10 bwa buri muri Afurika bagomba kuza hagati bakaba inkoni imwe, inkoni ebyiri zizaba inkoni imwe mu kuboko kw'Imana nk'uko byanditse muri Ezekiel. Nibyo barwana nabyo rero. Urabona Afurika irimo irazamuka, babo muri Amerika bo bamaze kubimenya. Abari hanze turabizi ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura, ko Yuda ariyo yaje hano muri za Amerika na buriya burwa bwose buri hariya hirya za Caraïbe, za Saint Vincent, buriya burwa bwose bwa Barbados, bwa Bahamas, niho buzuye. Niyo mpamvu bagiye bacika buriya bucakara bwo muri Amerika bajya muri buriya burwa bw'amazi. Niyo mpamvu tugiye kuzahava n'abari muri Amerika bagahura n'abari muri Afurika bagakora ya nkoni imwe mu kuboko kw'Imana. Nibyo barwana nabyo rero. Bikaba bimenyesha rero ko uyu mwaka wa 2025 niwo mwaka bafite imyaka 5 ya nyuma kugira ngo tujye muri 2030, aribwo bagomba kuzashyiraho ya gahunda yabo ya Satani kugira ngo bakumire umugambi w'Imana ngo utazasoza. Urumva rero uyu mwaka bigiye kuba mu byose ibyo uzabona uzahite ubihuza n'ubuhanuzi, ugenda ushakishe ibi bintu kuki biri kuba, ucukumbure, ushake, nushaka uzamenya, nushaka uzabona, numenya uzabuhoka. Niwo mwaka rero dutangiye, witegure. Tutegereze ibya Trump byo kurahira, tutegereze noneho gahunda n'imigambi n'imigabo agiye kuzana, urebe byose biraganisha kwa Satani. Kuko buriya Trump bamukizeho manda ya mbere, banyuzamo Biden kugira ngo bahuma abantu amaso, ariko twebwe turi mu kuri no mu buhanuzi twarabirebwa tubona ko yagomba kugaruka agahita akomeza za gahunda za Satani. Noneho ibyakozwe byose bibi bikitirwa ba Biden, akagaruka yigize marayika w'iki, marayika w'umucyo, kandi ari gukora Satani. Benshi ntabwo babizi, ariko Trump buryo bundi niwe mubisha kurusha Biden. Ngayo nguko rero tegeza umwaka wa 2025 urebe uko bimeze, ushungure, usaba Imana ikwereka ukuri, kandi byanze bikunze ukuri kuzakubohora. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Toda raba, tov meyod.